Biyag ti tao. Hello manan, naimbag ka naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Alak man day ti agundaway nga agyaman manan kada kayo iti kanayon nyo apan ng subsubaybay kadag iti amin nga uploads ti gayem yo. Welcome back to my YouTube channel, Gianna Almoite Drama. Kaya't sapay la kumatadi kay to mauma. Kaya't itayin tayo nga rodendenggan ti episode 337. Dito yung drama tayo. Biyag ti tao. Sumangat kano ni tatangin ton bigat Flora ating ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, manong? Nas ka na may pa-check up nila payag kan matana. Numabalin, si kapelaeng timangkadwakin ko ana. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, manong. Ipuspon mo pailaeng. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamot importante alakad ti kapsata. Awan mangkadwakan tatang. Si kakit di ko maamanong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag-service. No siyak, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, no kasta nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Wala, tawan matinaduma amay baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang agpa-check up, lakay. Apay, naan ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para matkin ni tatang? Wala, ngam tulungan da ka kumamat Mabalin mo't nga agsisinublat kayo nga kakabsat ang mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro. Ngam adda ka numot ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin matulungan iti garden tayo. Taas si kaswak pa ni tatang. Ala, okay lang bakit mawatak mo't kat di. Saan mo't na mabalin na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo lolo. Tapno adda pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yung liplipatan at tumaran nagiti agas yo. Tapno agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay. Aginggang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wen lolo, tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na iti tarakin ka o no agyanak iti ayan niyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami nga agkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga agawid no kwa. Kabailan na ayamot ading ko. Amumot delikado ti dalan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabailan mo ni tatang dayta. Ay, wang gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, adda masapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam tintugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinading ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga iyimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo kit taad da induldulin na pagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunam kit de. Kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensyak ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan maysa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawas na. Nangag ko ti pa nagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang.
Di mulatan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica, anak ko. Unay mutten ti kas ti akapanunutan dagiti kakabsat yun, nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolom, ah. Da kayo ti ibaon da amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi. Kasta talagan ni Auntie Juana, anak ko. Awan tinagdumaan daken ni uncle mo adino. Saan anasaya at ti kas tagalad ti anak? No tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antim. Tatisadot na ti ipakpakat na, anak ko. Isoda ko mga anak ti mangtad iti kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isoda pa'y kit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo, tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wan nga rod bakit? Kita kit kaslap, pigadan mo tay kawas nan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y mati ko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no daga wenno kwarta ti pagsasaritaan. Wan gayam, talaga ka di asaan ang kayat ni tatang ti agnaed iti balay? Wen tamailiw ka no ken ni Brownie at taraken na. Oo na yan ni tatang. Diyay tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at taraken na ti kadkadwa na ije balay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko man ang tirik nayo. Saan yun, Flora, anak ka o? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken nga agdigos kayo. O, adto ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ka o. Kunak tumot ngamin kada kayo, nga agnaid kayon dito'y balay. Tapno maasikaso kayo anaimbag, ngam di yumat kayat. Naimbag kumamot as asikaswan na kayo ni Juana ngam saan mat. Busy ni ading mo, anak. Wen ngam ilabaan da kayo kumamot ta iso ti asidag kada kayo tatang. Kitain nyo ti kas na alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay, tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Saklatan bakit? Itulad ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken kwa na. Sapay adda madalana na karayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awanan yaman na bakit? Okay. Kumusta ti check up ni tatang? Adda in reseta dang agas na. Follow up check up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tati ti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mo't ngamin kwarta. Tilaang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na, imay ni Juana iti restaurant ananganan mi. Ope ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kayat, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang. Jak pulos naging teresan ti kwarta ni tatang. Unay matanti kas diya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da ni Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas diya nga edad na masapol nga da kadwa na. Nang runak at adda karaya na mabalasiw. Agyaman naklaunay lakay. Agyaman naktanasaya at ka iti amak. Wunmut bakit? Nasaya at ni tatang kanyak iti napigsapay lang. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Taawan mo't ti anak yu apakanan nyo. Dadakkel kami moten. Well, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumaran Well? No apay ngamin adiyo kayak ti agnaud dito'y ayan mi tatang. Silong bata ko na ita sa ludsod mo, anak ko. Alangarod,
Agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Kung naklakid din no nagkuyog kayo kan tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Tsaka mo no, sino tinang itulod kan kwa na? Kawaawid ko lang amin manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora akabsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang, napanak iti restaurant anang ananda ta dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmat nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni manang. Apag-interesak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no a check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan kwa na. Sip-sip mo day dya manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kon. Asino nga timang kadwakin ko na? Diyak pa'y masigurado na kay. Amang ano si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wan mo't kat di Kasla na baybayan piman ni tatang. At damat ni Juana ijay. Diyak mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ije balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinateng tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam nito balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manain. Ni, apay, imutan dakon? Manaol ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulod ko. Ngamin, follow-up check-up ko man ninton Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kasta agpa-check up kayo. Itulod nagto nga rod no Lunes Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. Sige, kailangan nakaw. Tapno nakadwak ng balaso iji karayan. Amang ano, dumakkel manan ti danom, tanay, tumanudumot manayin. Siripon man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica anak ko. Nanang, no jak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanen siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni Lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumwar kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapna mo yun no anya ti aramidan tayo. Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakan ka, iso di magasak. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka di manong? Hoy, narigatan. Ang mga no di mi mapuputan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akasta ti planom. No addaman ti rupat kwarta kadatayo. Da kayo kini Juana da ichay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kini tatang. Basta, siya kon, timakam mo kan ni tatang. Itulod to ka ni Juana iya karayan intong Domingo. Alakat, makamu kayo nga rod Di yo baybayan ni tatang. Pagsukatan yun tumat, amangan no narugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan manong.
Saan na masapol ngay palagip mo? Amok tiyara ramidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso kano timang kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan kano no siyak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak tidakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat da gijay. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa kadakwada, bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguradwan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tanuad dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige. Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo na italag itigamro da kapsat ta. Uwan, naibagak matan ka ni Flora. Asyak ti mang kadwa kang tatang. Narigat no tagikuan na amin at dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga roda. Sapay pa nagruprupa na pailang kumadlaw akwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw na rin ko. Itiks kuntukin ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Ay, yaman Dino, anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up minton bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasyagalad ti kapsat mi. Apay, ada ka di mading naramid ti kabsat yaw. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makanlaw, tatang? Kinapuno na. Saan mat adumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak kau. Ni Juana ti kanayon adumawat ken umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti dagaken kwartayaw. Saan mo't na mabalin na sulun na? Kasano kami mo't ngay kanuwana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora, anak ko. Isunto pa'y tiagas taos para iti check up kan agas ko. Nalaing nga roon nga agpamarang dayjay. Siyempre, al-alain natirik nayaw. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kan kwa na. Anya! Alahan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor ka na kayo, tatang. Agyaman Dino, anak ko. Uwan gayam. At na nakita ka kwarta iti bagyo. Way, iduldulin ko na dya. Ita isot li pang alaak iti usaray. Muntoy, ta siyak pa lang ti mangidulin, tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Tama nga no pag-interesante sa bali at tao. Di kayo madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto no agpasintro kayo manan. Ay, alangaron awan pa'y batkit na iti pangusara kita. Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka Dino, anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga'y tulod kayo lang iti nagpatinggaan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito, Manong Dino. Masapula may biro. Sapay rumabiin. O sino ngayon tinangsabat kan tatang iti karayan? Ni, kunak man yung tulod mo dito Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya ka matan, Manong Dino? Among matalakayan ni tatang. Intulod mo kumamatan, ha? Sa peda karayan na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem ko ma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inka kitaan no simmang putan ni tatang iti balay. Hello, Juana. Anya ngay?
Nakasangpatan ni tatang ijabalay na. Awan manong. Napan kami mo't lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya, No apay mo nga minadi mo intulod kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ure aging karay ti karayan mo't. Ay na, siya kung ti madanagan. Ang mga nonyan tinapasamak ka ni tatang. Ay no, yan na dayo mapo. Urayan nyo latan. Amangan nun narabyan lang. Ni tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. At nakakita kan Juana ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tsaka mo. Ngamti ko na ti kaaruba mi kat nalmas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Inaramid dati kabailan da mang ispal itibiyag na. Ngam talaga nga awanan gasat na. Naladaw nga minanakita da. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaruba mi. Saan na kumanakita. Ay, nakatatang ko. No apay nga min, abinaybayan nyo ti amayo. Amuyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danum iti karayan ni Suan Almas. Anya tinaramid yung manong dino. Wana. Di mi madamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay abinaybayan nyo ni tatang. Apay inuray yung akastoy di mapasama. Apay. Saan may pagayatan ti kastya na pasamak, Flora? Jakmat mo, o di makal gayam ti danumit ti karayan. Sa kamanong dino. Naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pa sa magtikastoy? No saan nyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lanta kumangaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon? Naragsak kayon tawanin ni tatang? Maana yun titawid yun? Kastamot lang ti kwartana. Ang mukha na bayagan at idagakan kwarta ni tatang ti kalkalikaguman nyo kan kuana. Bindot minayataan din ko. Sapay lang ko mapakawan na kami. Saan may anagayatan ti kastoy na pasamak, manang. Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang. Saklap ta kumantimbaon nyo anang kadwagan kuana. Naimbag pa'y ti asawa. Isakit na ni tatang. Na kayo atwa. Mawanlat ibagayo no di kwarta kandagang. Pagbabawayan mi na itinararamid mi, Flora. Wan, basol mi ti amin. Lupay kasta. Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli tibiyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kasta nga ugali yun. Itinagamrod yun iti kwarta kansan ko. Ipatag dagiti dadakkel saan lang nga gapu kadagiti tawidan kadakwada. No dikat gapu iti utang nga naimbaga nakam. Tanawan da nga instrumento ti Diyos anang itao kadatayo awan tayo dito'y lubong. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya wano pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.